so strong and free. We give our hearts to you, whether you're... Oy, malungin itasil sin mera. Aro kulado kung masibito ni metti al programa ng mamra. Kasi sakto. Malungin lang mo din yung diya ukmla buteme. Nangyayari sumura last week ang nagdiya katulad. Kasi dari ko siya men guk pa isiduldas wa guk lang ay kasi siya ta kasi sakto. Bilo to so mer kumite de luwage. Tiya dio si siu programa ng mam. Tirgal Jackson Henry mangir mga medyo nga suli ol dia mo besin. Kaya siyutian kulabul kul. Yung ngaraan. Yung nga makambes sa facilitator tiya. Aktingon merise merenga suli mo tunin. Bago do siya olgi mo ra Jackson melgora mamor siya subject ni. Da dura tronet. Okay, mal sole what I do. Meranga pro of island le tal Sunday mang utri bagora besa eseliol pa esel west outside. Esel dangar outside mera bulwade bilubage mal mo molt masemal butoka kat magilit tal bulu. It's a lot of work that needs to be done. Aklar outside the work magdura bi other belau tekmase dia malungin la program ko miulen kom kausis akle o to daudas we direct lang aring ya ali will criticize the government e mala katar kamil madak le gom do or be bulala maka institution e so lang exercise sa gid right to kami as free media free citizens on technical topic nga ka tora critics na beber ade ka besok mase kami ko man mo negativity criticize the government makukter anak maluasi. A criticism ra government to me is a free advice. Aga student ra management para skura management ra university. So lang gel professor na kamle advice rak mase girem tira tol bilis ka aktiyo to asin toram rigel. Kasi keep your friends but keep your critics closer to your heart. Because only your critics have the audacity to tell you the truth. Pasin dia. Tanggo na klola ibigin ko yo wala dia. Pasin nga government malubeng nga private sector. Run an organization and ginadal open rigidel mo rogul adal or to daw do swirp mase agim garang improve tal organization. Ginadal nga tal criticize sa government gid omstri free advice. Pag gilot ke orgidik mase mol to daw do swil may Madam magarang sumutik tal government trigil Maria Marcela lumang itu trigil idrin mo ngil etak lokret at betlat. Sige da kora dingul opening statement ngak. So lang di so touch two topics before pas kami olgiul. Ako may setial tora kampak ti kambes ngaya earmark $100 million el multo mo ra kampak fund. Giraw the swag as other finance ma investment. Mga ko ba nga license nga tora finance ma tora stock market. My opinion mo ra kampak fund rigid kami rubak. Mlamo medings. Mlamo perpetual fund. Bergo the stove lam laudor alsel. Men nga bibigay del udo del med open a sovereign wealth fund rigid. Nga sovereign wealth fund. A sovereign wealth fund away udo del liwa trust fund hindi kervelaw or other velaw run agil udo. Ako sa return sa ludo dal mo to klora 7% at 10% lo lang iya stock market. Ilal time agot makita return na stock market. Sa mga Biden natulbak tal stock market mang ledori 6,000 na Dow Jones ila kadar mo nga radori 3 September dori 2. Albora sovereign fund kadala ba ludo level enter agel industry el swadel mora alsel ni dia ka capital regir alsel. Pero seguir di mga board, compose ra private sector, mga government, mga bankers, even sa mo atara Wall Street may mga advisor gid. And invest na bibera project travel sa lgi sa industry gid. Direct at the same time ang buy clo return gid. But the best thing about it, although the nga belaw, nga imur other belaw. So if you can get the full $100,000 mura sovereign fund, at least give us 50,000. 50 million rather. Letial perpetual fund ra kampak na mamedings. They're already doing a good job. Let them
keep that money there. Sige da hukti advisor nga. And number 2 nga ringi sa kurang sa ringi budget tel moraral. Po open arar belaw. Se ko tulungil tukoy. Akmal otinga president paradal. De askuma ut madya aral mo ringi ako ay sumer blue. Di mo dia ka balur at tabiw. Oo. Esel wala ka balur at tabiw. Ay investor alamay, di milang lakro kami, ibor tigil nga aral mo at tabiw. Makululuor kami at masem continual mo ko policy makers. Evolve si Aurior. Blue aral mo Israel. Number 2, wala nga infrastructure. Ading gi maral magiral mo ragil utam. Para adas ilmo blue labli ringi, pa investors in lease, lamok to ora ba sa siobay, ma sa industry. Sige da, statement rangak. So lang nga kamal di ore nga Saul Marbekla adal ore ta ida compact gide so lang hopefully mo na rogoy. Thank you very much. Tam ko reo di sueme ngirma. Ya sige 100 million sukum ngaringi e bai ngul investing girbela. Ngul merbela ul mo sige de mol goringi malu el bora bank de bai de tela mora housing chela 20 million more housing in the to apply tele 80 million bora business rule government as el o mesa sukum ngaria will business as el osis baudo de ela stal adma private sector mo el ngaudo lo ang start up fund el mesa il nga malu bagel existing business club to tell business nga losis bringi lo mo businessman lo el developer tel bulu hindi mal dia gisalos rambo mo el malaya moram dikir ak namo telar rakal di ulgoringil wase ngabe biray kalu del investor abluat edi dia namo over 300 million ela ko plan 284 million mal dia putong el wase ngasel la sig ngi segi ta kukti ul syo kasi dia malungil ul dasutila sel toera omru rai Aigel, kita economy kita ngara $250 million, or a little bit more, orang melatih liga. Siya klungal economy kita, siya the cross domestic product kita. Ang kadir kami ngoy ura economic sel tirgal economic advisory group pra compact, tiang amne partra documentra olbi lak ngilu. Sera year 2001 and 2002, emle $257 million aklungal economy kita. Ya, ekademera 2019, komno sentela 275, anding ilas ara $18 million. Tapalwa say, hal disappointing that performance ra economic. Of course, ay kadir kam langar Asian economic crisis, marwa SARS, legal impact dito. Hindi sa igid aklungal almost 20 years, and what barely moved. Se ve de lo mes septial clow, tele la drong okal, arang la drong kablur belaw, parang alagad di kahit to. Se de lo mes sila say because our economy at indakal grow. Sila grow economy and create jobs, not just jobs, good paying jobs. Kada ma baby raw daw dul smisi at to raw guru, smisi at to raw education. Ay nga di ulak kwa ro. Mangwa brada lusra 20 years. Ela ka bangat kaya gitu PS di kana kapak. Ya aku meral wase sel sugum kata ma focus sergit, ma resources sergit el mail gila tol rural. E kata anlak ran mutal vast economic opportunity. Kerdi mura to kara housing ya to kara housing. Adre sel mo lo bubul bol tatiot kyal belu ang udong. Sel bol to or mar ata bubul mara blirir. Ang drok na bar maral men na mo niya mes drok ok mara na mo niya blirin dakat sorry lula blirin tuwa na kahit tok na mo na bar so araw ko ito ko adi blok adi do mes niya say ay gang ngari nga imol ko ra coherent policy ra government el dokor omes el ngi ma the sel dorula policy Atorar waral, we have that in mind. Ata ngayon ko di lakyak naman jaka mold ka roko ito tembrayan. Say dia, I hope elat kaya liga kapak tak malungin. Ya kumdas yung there's more, el sibet abrigele. Gira del seldo sa ang ato abrigen. Ya kumbrang alwasay after so many years under the colonial administration.
Amerika lang nga moral responsibility ni. It's a moral responsibility ni. Mandi kasi pa dalo kasi hindi lagi dir $890 million sa barko. Ngarang igang ngarang sel dire lo bangkel, special lo bangkel. El sabi dalo ngul gelong su. Ako basing gedal remind ra Amerika le say gid. Dia mal wala point regale do tirel tora colonialism. Tiga adra Amerika directly they're playing one step ahead of us. Takmo say agimus kami wa kampak money di 100 million agibus kami elmo tumur kami. Mangara stock market rablumab. I see. Wait a minute. What happened to our sovereignty? As ko ngari $100 million ebas kama control ringi. Karam kan mo tungira a stock market hindi ka control mo Mr. Ludol. Ulang important til sa topic ulang malukari. Abelao is a capital starved nation. Kadi bora agi rogol bora aden check. Ada hotel betul kau tu dari ni sekolah betul tu baru. Ablu rawa Singapore ma Hong Kong. Ulang ngobu ya ikan Amerika. Lagi dah ulang betul kadi YC. Aku hotel ngasong sa capital lagi. Ngarama Yowela betul kat Amerika ada dia 10-story building dia. Lain dia capital. Kalau bora bagat sa Yowel ambil sari we can give you only 100,000. Oh, but you want 5 million? We don't have the money. Go tell $100 million will mail their Belao. Hello, sparing other for the purpose of building our economy. To me, that's my opinion. So the compact negotiation, the more till I say. Dia ka boss 83 mo lobaginik mo say no, I'm gonna give it to you, but I'm gonna take it back and put it in the stock market. No, a stock market a benign investment. Kridim iway wengi adi real remurt. Digit at the bela na mo control the destiny rigid by controlling our own capital. Ang ulo mo kada blol magira negotiation. Tirigil adalom tirigil aran dili tokotun madu ula adara pelaw hindi ka laway sa tokolo. Ya ulo mo madu ngili imol bulu. Ay gagid opinion na tok la adam mo magin tor da umilu ta. Kamen muter el ang hindi ako ngelo siya kung ngila information rumin hindi ka information gira ka. Ay ang hearsay man to ko tingin na American meron kami hindi. Adara tirigil di ka katal laway sirgid wase. Adara kongres sa daklo ngelo wasing ngara breakdown ra compact. Emla mo na kongres ra brigid. Makumda so weakness digid tingnan adan mangiltel mo ang expertise for their political tools. Gdamla witness ringi na iralme. Shell bod involved ringi imol bulu e kada saksi. Kada mo ka tokotog e debate rather at the end of the day e kada achieve sel swad da achieve. Kita mle bitra bulu other nuclear free. E mo ka ngorol mo ko to the close was we need neither deny nor confirm. Mangmos ang American protector gid. Ay kita ro to ko ad silseng. Betul ka happening hindi ka targetin betengay. E orgum ka share out das ro ko yang bawil produkya. Di nga mar other government o marta information mo other pero. Yal MOU lalgum sa Amerika to Amerika na Congress al seals. E di ka ngar. Ang siya Emil Google na Congress ng Amerika ito mas kami na information. Ang Google officer gid. Ito sa hal yang diri ko tunawan ito ko lolo ko. Mangkata ko ra mamo simban gid basi. Tial ngana mabela ato sa otra ringi ma igagidil toil do sa hindi ka transparent tablo pero di kasi adro den one may gal information mal dia hindi kukliden sa tero adro olbira lula orgel kada mora kafi shaber gele to ko sa bebin makumda siya weakness irgit lagi da adro bela awasya tal bakal ngwil then we sell to the Anderson di sel de por sel cook bring it up lo hasi kada critical government hindi ka critical government. Kasi mo other bela sel over away ngari abita mabita. Yala kal agree na imol to koy, hindi mo to ka to koy. Makumda sa tiya dire kan ngana di en kita other bela ul. Ilbot ato do di mer ko kan the mitra middle ground da porak mungir. Makumda si sel ko ko di sel gel tiya gid to kora. Compact na uno wir. Kawuk to do swimmer el achil si Moses. Atang will lodo song sildo o sada tukara buayan aklon tutlela boto ngelo sa ulum kada miliba ya do ay sa igang mo da du malawdas tial blua mi mokul kabelmentri gida mi mokul kabelment bla senkorgi engaringi al lamlte del mal takra sel
utmelala argid sel ngara article 4 onge wal wadas onge rule bliong lo sing aringia aklisi ada blur mo mengel lo sing ngaria blurir emerko ngaria aklisi ira lo toba da suya ngaria aklisi la media ada news lo toba meng ser onge del uro ser edel ke singila la albuira naringi sel togora ablul ada rogil wasing tilbil ultibdia UN el wase segid le del ke singil onge bulbuira bekrak en sil sel do ngul ringi ngul wol ringi wase ngalam tera ada news lo toba da aise morarat pelura blul adam la terklise git naringi la segid el sil sal ada media aguk mlok tildi bele merko wal dang se segid sil se naria da du mrail kom la adre mar mens o si sil time naringi agama angawakla amno muda du orangal gasku el naringi de wote lu madarengel ngal freshman masap mora Palau High School ya ongerun time naringia angara uwa mate del trigel 11 ma 12 grade imergo ngauriura mo dulu ay stia gid la malte del ngara awat melala gid mara skula mo dulu le swil marsen sel base tia gid el togol ngara la malte de imergo tia gid temela la malte ada news ya huriule ngaringia questionnaire babier ngilul mestrirel li ngaringia toil over al selo sakabom olta ul doswe mas ngraigele del toil kaul ngal grabelau das was include to tell el soadel el blue gida kal meter gitu semua emergong ya ngara al sel sewa sen ngaraul doswe mertial el togora tial es tax tiagat magrarni emergo dire que ngara al sela wase omomdas girel moringia es el constitutional convention el arra emergo es el ulbong la wase okmo se kiore al sils en tartirga am sector tilmo president mo vice president yo toba again clear tirgel dirur de ter nombre seguide selmlo ma interesting el togoya sel togoya wase gracias el gotl agele del togoil masa molngal Desem lusian klel, der lusian klel usilo se telargil, telar grade, embroko nalgergel belu. Embroko selberio molto se mogaim erul ba central ngal awasea PCST a otro cloud problem rasel. Ya ongerunga minimum wage, engaringia high prices, global mel medio, di segi sel PCST se hace otro cloud bundar nalga tilki o se tiam knitla girel molungul el tarra el mutum super ela ko borsel mulut krase murnia kan malu bendia etek medel angara o tiul basen tegal kase girel moria kan guduk mome se telu temelallari esel bora selguk sel tam amiltin mo o president mo vice president tiger rirur te tiar nombre senki en interesting esel na pora awaya mo president let's Allen ang maarov tiga giden ma 4 let's say Johnson ma awaya asurang lang ma 16 ma 17 ya Arnold ang madurito interesting lo ur emergo sel bukte pora awaya mo vice president ya Frank ama 17 ya Udo ama 27 emergo tige bebida timlak interesting ngaringa right in atamir mangsaw meng interesting le ko omnas wase kamo street trigal ngal ngalget wasa kumda sung abe bira time lagi de buk mo orensra ngalget ma le trigal namo moklul ade tigel juniors seniors amo secure next year and the interesting le gugerti lo simela ngara igalul de sui ngara ko one on one basically torreng sara radra blini ba oreng sara pelu ngai kagit to meng cloud to trail la gire del lombe setial tora tax la mal cloud to trail girel mongod gire da suspendering yes musubi malu ngod ira maklo
leng blatak luase rado obia kulam tede kam lamsang temelasang mod al sel el sel ngiludo loya al sel el supplemental budget emnora house to bata ge kit lo blot an bar ge kit tax girel mod dia ka ul sebere ka na mom dengli na ka smoka 4 million na 1 quarter dengel was ngari 1 million del besu do silis fra gotel buil mera o del buil el tegi del PCST ul bes el tax na mom dengel na mo ina fendi o el molko elagi tel ku dengel was ngari udo del maral me sumane udo del maral me ngas be edlong litiang ya ga udo del maral me lo el buil sil 100 million sil 800 some million ako sing asa gitu lo mes na mo da kas edlo do mes tiang hindi do mes ra adlo baklisi amred ngama amring retire wa ko lam koy ma ultu olwase ka ere ka do mes ringi ding mal mring rak langar adak tibl ol mul koy se vi time en agiredel el oreng sar adra bulu igire do kutmok lai ga imro ko tiagi datang Obangel tiang ak malam da sosi. Namogir start a campaign el time. Namogir start a campaign lo se como murtra next year waseng 1 year and 6 months amde. Namogir da uri tigal wase. Kemiur el al rula ay gagid tukor el la. Mi kom mutur mormul dul du baigang. Usul time ya kumdas wase. Namogir reform ra election law. Aki ngamane revolution makmam sauda ngira wasin namot gedel kut maklit ya seg tetra secure gidling maltal malela Sel como le menciono sel polra studente se mal interesting len como dire como menciono en tiang lo así hay que dire que lo hace el influenced by their other ability o to resa other ability mga adu tel ay giden form ra opinion di akmal orang lah segile dan of course tirget mnara balot tra 2020 primary di gile dan ang clear tamir mga sawa mnar say dia kalang ngarang in any serious discussion next section 2024 tamir mga sa gile ngala parta discussion dia ka ngay hindi all indications at this point kesel do reng sa to say ngala mga tmok lang mo mo dia ka ngay of course en ngal ruba ka sepel jak lolo hindi tengah ni tirgal kukmal champion ni mandi dia kal dul mo ngarang anding tirga nga semariaram tedi tir kukora amla sektor tir mengla ko hotel asi marat omen tir sa india marngi hindi unless ang metuo and we hear from the horse's mouth lo asi mormut india but sel ngang lo ngalil mal seral routing mas urang ala 2016 yang mana kayu kita ruta ya kumdak sendir kawai seiki kumdak sendir ka dia kisah ngangot al koram lat change ngi meng abor rut yang korang ani akaro ulgo memurus aror aku ngau dusya kasi al murus aror lang dia kayu kita tilga ka toka supporter setire MCC campaign meng ngani seiki kita sel no mesa surang lam lasta ta unda sel sorar ngi remember dim nombre ken mora heda et quarter ngim ta im tirgel la da ti supporters nga ko mesing im lastat sel dal se campaign ngim umnaswa na nda mo dal gel ko adim belantang so hal sugum ko am todo el akamal wase ulkum ngel al todo wase mo o mo quadr tiang tial PCST e música arola udod oiga abu kuldo por ngi karentil na mo dal sabe el liwaise e mal so malateng adre na mal drir Gomalu what's like the more gorde elale na modegas elway sel buk mrurten gukta to omlugoy omngas ko mo besa igang na modegas elway sel give a chance tal ko ka o mesram digel omnas amrigel la best example la ngil bulu gire sel ela tamral ka ba mring la Biden ba Trump ngungil o healthy gire elway sel ding gire lo mesra dia rogil journey Tiarogil journey atru melon marakan nga lorde deringa tapi rakan nga lorde deringa nakamura warra kamlara siansong erura kamlara pisong erura kamlara kel elol marakan kamlara halwor tiang mabutulan mo nang ay game do orang why si
Kita melihat tua betul Modi kita kan kita ada dua betul lutul mereka. Ma isu asih. Di kita pular ada untuk seperti. Dia kan mutel berbira dengan legal belau rai kalau kawan. Melihat tua betul for example ngaringia Dr. Kuarte, just to name the few. Ngaringia Dr. Robert. Ngaringia Caleb Udo Jr. Ngaringia Agiray. Tirang leng ngargila former president and more sila ko president. Ang wargil tirang karen minister. Mleke karer tirem no president 43 years old. Tuming the mesra journey o mesra eli matbok girak lugo. Lesum swal dio melek laglet. Kadam la limit tergid el mora. Dim lagid el limit tergid el mora mal gagrel. El path. Leng أقول من سل موجر سل تلقى التمرة أسوران. إتو ستة أقول من كذا كروشين الأنسيلس تلقى له له قاتل باللي. ستة بالاتيك ستة. سلوك موجر تلقى له الواسك. دي شيليس بنقال قبل من تلديش مانتو لرنجي يوماس أتاكس مكلنا رجيت أقول برينر الأنسيلس رألي. You know. دي أقول substitute البيتش من نارا سبيل اللون من. بوك change a ball game. Aul maktilu asi. Gira namu reform tial system. In my opinion, om das namu gira den make sure asi other remurt agaria group peldak. Namu das the individual tira ta problem. Kutmok lo ngrama resistance el group Michael tol boloru. Make sure asi back sel labor obis et report el mera back ragal was kau aiga milira. Om das namu gira el organizer tial blue tial ngaringia mal di el ase gumes di toka budel at tokar adal o ma metet marmarau tiga mamai galo bis kita mabula dia resta akum da sung kita ulit sang tial politics like anything why economy why iglesia girel organize tial ngaringi tial sel bal balang tleta la alag organize edrigal mutial rola security edrigal mo address edrigal go ngara outside lo ase tiga kali bela boring ata namo ablul ada namok me tiga pe klisi se to duro claudo den bergi ma sumud de caso ese ada dura pe klisi ma agire do se le ko onda so se le guku ungil boring om tertil el mero olbia gula me la me tergid namo de ara tigal bebi regid kedi ada dura pe klisi se kaina se akti lo sige dirul diswege jaga komitan o mention ni ngaga dimna katak magi la senkyo. Mga dimna ka imol secure porik magi. Di one day ak ne realize ro nga mal mo sen me mindset nga gire la blur belaw a black box disconnect ni nga man gire. Di sirak gire lu ga taramle complain na kasi. Tinam tok man mo klol ade go root tel government ra. Sirak realize nga gamna mo nga 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 lo mo gima nga largi. Akno feel na kasi mo gire kan cook memetel. Then a new faces, new ideas, agire the move on. Siya one of the reason akno design mo tell nga ulgo man alto ko makpisa del other olbi raktil ka other olbi. Din amle club de swek lom das wasi. Tirga gitan ka kare luig sirak kwak lumira kul kawat wasi. Nakakul mo yere replace tirga mal old school ang minder ti. El ang kadam lam kitian mo sois para another saigol rasenkyo ya puno kita mandir kita ulgo man to mo rin senkyo klo 90% another orbila mangil tumatil gal ina disisi he's right ding dire the start la silse oriol dire asum tara da sumaria remort it's time ya kuyole la silse ma years back Maria communication at Sabela. I see. You can speak your mind the other way along the way. From here to the end of the world. Akum das suatara kot maring regid the girel face the truth. Girela other murtmer obis. Lo tobadak masengaranga issue root ringi. Exactly. You don't go there because you're popular, because you have a lot of relatives. Masengaka porsega gidel A, B, C, D abogurul. Emo taut. Maring lagida diswada adat, but think about the country.
Chalo belorngi ya wel masih mle senatore dim legak masih enough is enough. Saya udah lihat student tra history. Atara kotel praising il adang kela Cincinnatus. Kanga Greek emperor. Mle leader Greece and malmura tapra pikra ikanamirtir. Soalnya masih enough is enough. Mengore mora farm. Embornya makamat. Batol mo tuluk masih Cincinnatus. Mem lutel leader mamra makamat rin ngariar other challenge rablura Greece. Menggore mo tel mo mengwin ra inamirtir el mo tel mo betia rover ngi e mora farm. Baral toy. At certain point in time mga tiga leaders sigid enough is enough. E itira yang generation book take over a mantle. E uklaba velal muru e. Asum kadinga e repeat. Dia kan albe esel muru. Exactly. Interesting Aigel statele len mention ang irmangal Paul Rascoon. Selmal kora ne catch my eye. Tirga nga although ra wasay lutel morngia constitutional convention. Exactly. Maasar tatiga tirga nga umnasul ako nasa Thomas ra ako ka tetele la or tira ka parliamentary o mesa tetele dalong ok maybe tom dasul wasay nga asabe na morngi say gid luyo nga asabe o ge garo ko to ko mo it's very interesting. We innovate our life. Dia nga trigi mo all the sugar kumira selo siya esel adamo. Aga omdaswa siya abdaswa ali abdaswa al tru argim malugo dergim maldar targim abdaswa di sisi ite koto dia ungul uldas al muhet uldas kokora mesa seligera sel jogra adam bidian gele gen roy junior sela alo sel jogor gil girela biden wasenga no gargil palol ngi trigi de mutum sa ewarra close to tlela Kebetulan sel gesra gel wigan menggele tukagi sarut Walter Mandela. Tukagi sarut ngima arikan engora Mandela wase gapan namo uodol mengwase me alam digel lagam ngwa sel du ngak mak nabagay ngak uodol at el campering borsela tirgal ngas kel dirga mal autos akumdas ablu abtu ran maklul adre ela kumesa kamasati al ngari ka mes tirgal lo led ngara kaplemente la akre lo mes tio ase wow tirga kal ngayas ko tirga na mo gimadre ngara ba ko madre ngari e kamo mes tirga blu lal parwi I mean it's totally out of control Dia akul gonia dia daktul sing age. Mesti tirar esel uldas member bonia debate. Bonia debate kita di limit tergid el morar ada mar ardim nangarngi. You know, kita tial sera al cien sagablemente el bonia tirar gare google ngar al cien. Ya قلت تقول نوريا بريد فايتر تيجا تقول man gare google. Tu es leer el ada do uldas. Kita mau debate ideas. They're smart too. You know, kita debate mo ma debate me. The say a name of the game. Resumo ka di mamdal, limit na po, lirgitin mo, tirgal in-laws. You know, where are we going from here? You know, nakita nila kang timatangyan rogoy. Where are we going from here? Lang, asum ka da, o siglar mo presidente dito, mudal mutun mo sel de blarirat, 80 segol gariat siyan, so, Arnold, matami, masurangan. Tiyang bulwal, take it out of the gari. Is this it? Tiyak na, kadiri nga na, 18 horsepower, atan so, may chance in moras ko gima. Tikmul wa sila nga atara ko tukla tukol doru ni adre bela o to gran gedras asum ti to de dia ngaral accomplish ngira sila buat out migration ng malklub kau po ng campus Age sel nga maldur kom dasul kirel tial forum rarubagi dari sel tol forum rastir national team mlani na mereka ede raikal individual states. Ulo ba nga ngarar sila ito nanti. Ako alam das ngileng yang sel ko kumes ra tele we are actually tial klobak ra blur belaw are going through sel kumes ra igal process ma aldo while soul searching self reflection alwasay tamagarang el mo to regain our self-staturity. Tamagarang el mo to much more effective. Mergo el most of alilo la baigal. You know, they're going through a renaissance.
I see. Kadam karay mutel lo smisi ay gal toy msi pedal. At sugo mga niya ako ratalamal na community, mondara our neighbors ang rangkel ang magara si pedal la baikal klova kal maikal kuk through the rabuay el mosoy se will help resolve bring a peace and harmony in our community. We are going through that process right now. Tiang kamang the process. Ako kung mesel ni wasing kamang the process. It's gonna take years. Hindi ka sabi di ang gugu di mo mereka visitra state visitra ka ro we plata change rin. Ay gal to kaya maringaleng o mal di mese even before about the constitutional republic Kloba ka dire kal kora amna mo start lose its luster. Kita amna mo start ngara skura ka bar del May amna mo madangali at all democracy mala lamaltira individuals. Makada maiga nga history kita reflector sa gibi. Makada maral mel maarulia a constitutional republic lagi. El doda ringi at tial ke por kita other belo. May elak daw kasi kada mlam sa other ngil betok maklareng sa betok other sa other ngil wal koram larngi kasi yung kada mu tial michisungil kabelmen ya kloba kada korargi sel ngarngi sel article 5 el lo kata clear kasi article 5 section 2 lo kasi ay ka bukul belaw mo could create a council Palo Council of Chiefs itirga nga mo advisor of president on matters of traditional and culture to kala syuga. That was kind of like a compromise of sorts. Kada ko ra umilar mo kasi kadam lang kami sugil government niya mo ngara day to day affairs ra security maro to ra belaw and di kada dakto best tirgal traditional leaders. Emergom kadrulik ti aktol kan kempo emergom matengel mera state government magana mormula state government kirgit emergom ti regal block face challenges ra si ay kal belu ang arnya rubule kal belu timla o ngara ato kal belu ra ang aramon magana ti regal create our roles at ti mangarnya mal our state no mesti aktol klisil marubak baru kulti ministry lo si pora legislature baru tuk ti ministry ra kora board kora mo member ra board ra lend ang arangkel. So mleb to ka akakaroon sa state tamli kakakaroon sa tele hindi sel mal ko ram block lori kasi to ko tiram lor olbira ikal belu sel labor olbira ikal belu et taal elected masukra udaw and they'll be there for a lifetime el dong ok el taloy tira popularly elected leaders el Gerald Bonrurt et tamle ka baatra kataw traudas experience tir maskulir. So say dia treta. So ako measure sa the process. Kardi mo so is para process margo et ulgo mo to kayo kadamlo rula report card tir et niluk tong mga tateng ra kloba. Mulo dia kasi baril kampit raudaso matokora buhay malom sa at tang amne sa baril. Di tiagid. Sel sugo mo kadi mele anointed. Kirem tial toy. Yang walak sel rumum la si mo kampite. And of course, tiang adi kasi mo proclaim kasi bukti to karabli mo. Sel to mang ang amardo si optics. Sel west ra wild mo. Awabola kal temo, awabola kal sal regard ngil was important to koy. Ada optics sel gu sa din was o mga adu ka mga adu nga tele la o tolo ra sika tangwarang o mobile. Ay dile ya. Ako na siyang part ra process mag grooming ra mo say gidan. Siya tiletaraw elme, siya cloud point may gagyo si mlamo maring tirakar rubak, al move to mre el regain siya trust blue belaw and mo sa so is regal community ospe akisiil no other ra ro gusto na mo dak siya gid. Kaya gid process nila about successful, you know, the jury is still out maybe 5-10 years from now. Yang sabi edlo mesa ulgum te sustain ang ngil segi de klam telatan le sera truly kadamil sara set cloud meeting ra Palo National Team and tilop sila al communicator ngi base sa communicator ngi marko amal ko kamla mo mereka meeting ngi pangaram lungam na mo merek
ya abelura karena la blorngim siya kita wala kora blok clown mar ko tut makliya karena the declaration sel karena declaration na interesting le se ngwayal lo otil wasay kadal motel tel na dream ra other belaw kada makara harmonize ra takoy ra klabelaw matial michi sunil government okay kada makara fuse ra western democracy ma traditional governance so ulugum suama mesau de suira plova e kamor se dito karrada declaration e maro ko kamo se emel ko mo o start lo mes lo sei dia kita amo direction tilkar ruba ka klabo sel klabo to ko sel karrada declaration e se dia kal unique at ko al sel mbek kel blue ma bek klova ka marbek masawa dai kan to ko el asal mesel tiang ako say as an institution there is an internal dialogue tiagi del partra culture kita klobak dreder belau mang aigal bebira suakal dimo o mar sabe bira aigal key issues el ulgum ngaral tokoy makatamo meslo asay makamiar klobak at sugum como reinvent yourself if you're going to transform yourself for tiar kamir elang awam korami itut kom karay ndak lo siya omom sisi elen siya diakal niya kom karay move mo effective maigal el klisi matial institutions ra belu el traditional system of leadership el mo player mal important crucial complementary roles matial already existing government structure saya gitu aku liga mang tirka you know ay kal baby ngi ay kal baby issue bel raise tawa say katam karay revive suga ngal kita kel tingin ta other belau el sugu mong morning ako ratal ngare ngara cabinet tirkit ekdom kara dia na mo dia kasi el timor nga tal ngare ngale marko at bigis el color police el may tabular ngal they should be given second chance nakadil ke kel ngal ito traumatizer tir mo tamlat lir man matamala bilingir malakas ilmu amrigel ta amrigel adi ka tala alugor niya asi ngarngiya ay traditional values rigit ino sel dulce values katam sadra atko el wasay sel aritu darkara ureo pomral wasay direm migisa tutau evolulat telgi benja kasi bigisa mo ilem wasay o miri yang ula kalan mi ay exam katam kala mo tul smisi ay gagi tokoy isi ay gagi dia bebira tokoy madire kal wasay important do lu teologi sa tiginga tar other belau masel tangara alsela bol sura ka skur belau el mong mal may membotar important del kamo ka school ka masubra ni en cloud tutelel le global promote atinga other belau atogor omngul atogor kada mo se al matoy e o tau ngara ke lungil tretelel dire gal bud dira ador la family sei dia ay get togor ngal al sel sei atya ka adrom to ya un makpring atya kwa sei time el giret it's namo time aru bugul belau tia kloba kar belau rogir amla mesal wasay dia kasi adal move forward because life rigid ada amla mo bar amla mo sophisticated life rigid to ka issues el book plata ngay introduce el mera mang arangal adira ka diwan na issues wasay ay gagit el cellphone el amla mo portiola lola manguy ola malasyasing pek pedengel edire kal ngari alola brul atar ngari ngal mangara so mna mori aku kol el bebi atko el blanga lo sis prakna repeat tirgal ay gap klobak agiril reform alu betu reinvent themselves el momit ay gagit el challenges akti sual di merkotel el dum dasu gitoy malo asay tirgal der os support porque dire si allora la time mong maybe ngire el mesal ta sustain at yagi del meeting ti mo o level ay 16 state continue di sel lora lo say ho en diwa the lomne adol matane ngomu mergo ka mala injection ni o sebelor ni mol mo clone mo ro dia ka sepe lor di kardi di so say di make sure man se el du mo gulat pel maybe yung sepe el luriw kada mo start el mesa
sel ngiam ne dreamer kita atrbela raw elwasi atau kalau dalam cuci government itu kat maklak lo bakar git kaya nga asbe itu el marayan for aktim da sokal kami tersilak tol dong das unit to koy Ya, malungil kan mo ko hotel sa medya ko ile ruba ko mangila dia malungila agal declaration mirura karadala aga kido un mesra tele the coronation of King Charles III senja ka salungil klobo le bula adil milesa mang loringia korap tulule solang yang ngaringia tembora sele gamo to or jeta pasbay ar ada omrot seguido hotel mase a culture at the preserving lungil marail in sa elo bangela mitusungil government ngirma paise mal dior tiga ruba kal remula ungil al rir ma omungul la mura al sel igida preserve tial tradition system igida durban na motel 1000 years seguida malgirel ela mama arngi seguida omral merngyaur kama matrigibel ngot gidel declaration lagi malungil na omreke ela kama matrigibel ngot lagi mokmal wase agir rogur kloba karangyaur madu yana omrek mirura 1950 by none other than Harry Uehara. Ngare bibra kabil pasen somal tugibel make adjustment to find ngai get adjustment to mi elo bangel say sige mo ora bibilyar gid so la kama mo to da what we think is a regulation len sabe edel milqwa malungil toy masir da preserve system mungul mara diskum ka rules gid how to enforce the rules egerdi repeat the system we're going to go to court engom tiuda blue ma tera rubaga fight tadu ma keblila o prid it's not going to be taken care of assuming dia ka rules are not clear so we need to have rules rules already ngaringi what I do we just have to put it in writing so lang first a week masaya kada magarang address assuming tero rubaga fight tagal dui oy seguida kama tinga ram rules seguida we're having a meeting ra kapsanga ruba kamakama direct nga imora meeting ra in rabuil mo nga ora meet tel crawl le council of chiefs mer nga again by the way gida other bela man ngal tanga tawara comment ya tradition system til oy kasayba lang namo dia we are one of the few adabora abo labe ngaringi hindi akamo rens mo sen namo klo complain ngakamdara tara agida le meeting dar ngira sa agida Sydney Australia ikatura state magi mo sa makmalwa say one way to address conflict of land is use the traditional chiefs and the system to try to minimize a conflict. In Galtara Amodok must say, no, we are getting rid of all our chiefs. They're bunch of corrupt. Skuma murnya corruption al sela klobak and the tiril plan their own demise. The tiril tutia double the tilomurti. They have to organize, they have to gain respect at Rablu, and yabongil marali. Hindi ako naswerte agita mal club kitlele lasel pum naswerte al club agita ma igal kliblele ma sistema sa ako tro bakal mo tro imse ko tebera kliblele ma asa rubakal din ma rubakal sa ako sing ang club kitlele ko mesingi tiagi di arngul klebel aur kita meng kotoba la tiagi del best time la me ma kumes sele ke anglis kumes sele with the club sera igelo mru ngarngi mo asar ngudura ma en dit ek do mesra kabelment ro ngo seurngi da solda mo blo emraen trigal la to uniform maigel tetelel go mes tigel ku komptol me to do si tiangarang o ngaya ku ngod au do swir maigel esem ngo seurdi o maigel esem go mes makosimela se gida se interesting le lam tanga history sem 1512 sel to da makna karta itigay gidel kings white tigaruba adim lotil mo tigrengi lo sei dia lagal chance ngel nguaklisi mesti ada blue or tela blue soldau marbulis attacks ma senkul til mo ikan ekmam buki gidim ngara sila ga kaslo kemam egi mo mok se tegi del lela segi se lo mesringin seyar adre english sey sermul english la su to siawan et ada brigar ne force tit mo tu tramad ne force til was kom kom ada makasi mo Hindi ada siapa lah manem sisi asugar til tenohiga ali de at betungu se okay betungu maul betungu ngarinya hasil kasel emperor maigal era melmuter al sis betung ngol wol si kita tilgibul wal kada bul kada adring ado samle siapa me adam rien
memang ako tengaria sungar gid ay kalka del bulu akaru sa sungar til membre der gid algo temelam brigel ti kukti ngilu bida clear gid akunda swing ati gid gire mo mesringi mal mongil subi lesa ya lo sa constitution nga ka man involve siligira ruba. In fact nga ka Emil Maru amne testify na olbe ata makanakan muru tial global mo so sa government. Ito mo doon kung bida clear rik ediril timo advisor. Isel por sel el treta Regal State Government ito diril wasay Regal State as el momudra government ringi el tira kra democracy episode democracy ma tradition e oiti. Era suku Regal State ela tem namore ka lo e oi da Regal bulu maria uktimbo tradisional etu aruba kam namorada mai kam tiagi de lomru aku das agi de wasay yeah we have to face this in light of modern system batel ngarigi makla ngarigi na mongot kemagaran elang rulitial sel preserve tiang menggodobang resulta map ese sistem el bado mulmei ngat mokron seguida ya aku umdas luaseng ngarele la government tergit el guliak lo bakar le tirgal mereda government tatra klofset mo mereda legal awul magumes sel gobring sel tokar England dia klobor because yung tokaw gudir makar Tuvo ko sa England am hulurtir. Tidimle magegi tial dia kabul gurtir. Ding identity ti semdu ka adra England that's it. Ari nga ging makwil. Kung dia ka ngara lil mirak lang ano. Ding ari nga silge grel heilol ngar be bulak tulum luwas nga ka adra England. Ila say kita lu ka adra adra bela ra igar rogura. Temer isyawal mar imbrigel o seksektir mo engul meskin. Bay dim lagi del ulil mo dia ka tuwa plan. Just imagine ngaringia meeting ra rubugul belaw. Sira tem lagi na sih. Dimla ka imala government malu blessing ra government mercel datu. Ito spet ito mamakuk kuma. Engia tirga gidel guktir. Ati wai kir. Kita ada belaw ngaringia chi pergi dengarnya auto travel dengarnya ngarak. Makardi chen sira ari tu dergi del mol ngaseo tial dia ngara temelir gi. Bay ngaringia lir. El asal isul gu mes ngi tena magaw tita ngarngi alak mo tu del dia ko. Makmungu lang masaw din nga kampes nga kamuyo ri. Tial toko na syugang ale di kiwil mis kami. Nguase singar ong ngim bliong le. I see. Nguase amt adia kalo lagabay o mangul el mortir. Mate erlil mong maduy mangra. It's a responsibility. You have responsibility na ruba kaya kan sumiya del kita. Dahil kasi may mangul na kamam dia. Angar elem lenga ka angar yung ruba. Ngar elem. Sila dul waseng mokil dim la ruba ka nabulwan. Bakpo nga ka angar elem make sure na kung to ka in order. Isay kita na mo dia kalmuru. Lesel bol kildim la ruba ka bela. Tamo ge all do ra all be maru ulir mangana. No. Rutial syuga. Ingi sen mlaringira ang aral akne parte ni makambes mlari. Tumle practice ngin mo segi del part. Luase mol mu tarudru ngid ruba ka bigid rondur. Dia ka dokora se ole kami. Ya. Ngaria ngar ele manas aduil ngilu. Dio over all bira kulo. Go floor leader mo floor leader. Ela ka mo leader a pace in me floor leader. You know? Makumdas lo asetial el syuga ngargida akabalmenta malplera close role gide. Hindi akalamel sa level 2, hindi akalamel may atra akabalment. You know? Tumel may mangul raigel bor revetri. Let's say alame president tra senate en ruba ka nga ngiwan. Alame speaker of house en ruba nga esa. Alame president of republic en ruba ka nga pa. Esel vera awang let's say mera ngarada other all bill kada obes radial stat ro geli get trim kada confused biselo mangul ng mortial dial aong ay doy at chensigi mamulur ngil es mga nisel ng lakra amasam luwasi angka angarakler optimal buhay I see. ay gim kanil to dito militer ro gil to Then, ay gid sel mo ramasang. Mo nga masang lagi masang on bang eh. Sel mo ng
Tirka adra lima makada dia ka ngar ele detti. Item ka waktu siya ora ido nga you know, that's it. Makada stage kiel o ilitan san mo mereka. Se one statement ni ngomulul mera. Sel diam, jalo mulul mera. Si algo mo practice ni tel government rogir. Endingil, mo dia kalau orang ngar ugul bela, endingil web terus. Sel mo repte. Bak tire kalwa kambis. Sel effort tira dilira rogul adal support ri. Esel de bom kadmol mo mrurni accordingly. Marang lege de maru ulle de madra abli de mo mdengel wasi. Abela nganya tele me moruba. Nganya tele me mo dia moruba. I got little things. Lakwa di kita kamen terang ke. Ngaka nganya falti ka de statement terang. Aktir ke simbara tial galmeredra gulis. Jakaw ma ngirma. Ngani imolger gumda so ngire la government lawyer ngi leng kita rogam la mos bedel mungui be melu se matita to ya ada simbu mar ada belau sel school di lul wasyak tilobder adi kan school di dul wasyak tilobder university right dia ngara ngiril babia rangi di lege I get information gusi mar ada media hindi akal exist sa school. Makmlagel mo office na vice presidente to itia agrige wasing ka malblakan mulong ni Seorgil. Magugel mo office na presidente sing ka ngablal temlagi titian ngabarding sa BL. Sel gumul na doon kasi mamangariwin sa BL bumlame mo ro. Mo nga Seorgil. Ngariya aktire kan nga kanila di soal di ola bagay gid to ko musu. Lesel obora wat melalla. Mal subadaw luasi ar other belaw. Ang haringiya. Kegerel te eli rangi dito. Preference mura Palawan citizens. Ngwase am terbelaw. Ang mga leo ar other belaw logi wala. You know, asum ka other belaw gera information gerel langgal di kal other belaw. Ingira mo na leo matum skaro ko to gira mo. Al suma adam la mem merendra rulis. Ya obis na presidente dia kan sebel henjir kau. Ma vice president dia kan sebel henjir kau. Ingya mem merendra gid. Ya kum da so almet kita na tom lialla. Mula mo dia kalong leo orang akan leseng kior ngi mo leo rak munta. Ya ku ya do ger tir wasinggang. Ngaram dia ka babira skulele wasi. Agimla gititira nga bardo ngangriu ngi sebel merendra. Nga ol nga siyo kami di merko obo maralat. Kadang utial ngaral mo. Saya imol tukod malbadir nga kanin. Alsukuma abela mlal mutul morsil tretemela transferito. Mang akbo yuri mal mo ika magure mora ngarisel kay sira blu ablur belaw di kay sira blu belaw. Kay sira obo lang irma. Senator ito boto mo. Nga challenge sa government ra Miguel. Lentilo ba Secretariat order, sir, mo ise? Policy. Oh, era High Commissioner. Luwas yan sukuma ka ngari atri kategori na adro ro ka government retiti. Ngari adro belaw ma adro Miguel ma adrak mungel Europe. Ya, hindi sen mo ngi wasi adro belaw ma adra Micronesia. Ya udude mateo ba ududiran. Sum gabi ra California me uro ratiti. Ental tela klo dude me obi belau NDA me lat klo dude se order titin mera se un deswir tirgel mergidra 1980s and 1990s mang proud rin ruba ka ng nulolom to rin basin to ma si sunga si ro tili si skula gi lorni akmo yur se man kita nura ka men tirgidle ngom das ro se kita dir ngar si level kita ngar se low level society Ngititira na ba din may mga club lumin mo ungil silbo marala adugum ito mo miskib akti reminder ar adro ngora na kalmit tergit abela omle fight el modigit el mga tergit because of this ar adala ka uger gil wasi ngaram gidim no ngede school adile mo wasi mo se mo ngir ngor wasi sigito ori mablatong atlib maulala again information ngaram mo se mo ngey school Monse mga envelope, si tia envelope ang luklang klabo sa sige, gul model libre lagi. Ana siya ang titragaw ng sige level.
Magulit na kami mentally, nakadilang yung trit ng mami Marcel de. Kita maral adal bilamo sa tukor kita na tukor na tayo. Ako din mo Marcel nga kami mentally. Diak ngakariam mal el korat mol lo sube kam la mortiang lendista takot bumudangar ada belau rogui tia katenge del time sa odera na memong sa pod do gurich tenguti al blue memre drengi lo se kat momre de tel blue clocle de tel blue ya nga katenge el adramo blue nomre dar bulisir mal dia budengel waseng kideng melarti al blue momre drengi bungra ringi tel government git el akadam na maigal klisi o mredri gid mo tengel kotum sisi el adar belau ada government belau mredar bulis ar bulis ala babo titilta tia kotum sisi irga sebil di mel arrester gid el al time e mo musim regid e mo quadra gid ikadam languti al klisi sa adaram digid ma question asa got dia ar adar belau dia ar adar belau sebil mo bulis mo languti al ngumsa adaram ot bulu Ongeru, ngasela litringi temil gram litringi. Ding cloud to tele sel do mesai gangleng. Gedel mo mas street ya. Surang Luip Sabol Presidenta 2021 en negubira Alois Alonso en ilua Ismail mo. Es el time tilo atkora news mabual wase. Gangar nga case ngira 2015 len 2015 len arnya kesa ingya di ulungem ngulmong e gubira aloy se wasi alo ngilo amla amli rapatengel mei e ngwa license ngi le ka uluger ngi ngwa license ra complemento liang uspe sigida unu kubi e ngwa ismal mo makmul ko se alinga problem ya SP release ko workshop matu ngulmong ngagi dre ela fire ngi ela rak e fire ngi wasi ngomli marrom ngi Michael termin accident by fire ngi ya ulang interesting gila dan malmo mengay tora aurora buli sama soldat girel letak lah fire ngira Friday yang ko nga vice presidenta asusok mo acting na Friday 10 days after ya presidenta ko attorney general mo acting alin gamre dra bulis okay iti ay gida sel 15 days later engkal Abraham Digel ada ko ngay tungun mo Digel betiak alto ada news ulgel tar Sunday dalo ice Ingat tu ada news ma Facebook Abraham Digel am lihat masolda Abraham Digel ya presiden tam ngeda ormi ma mutakle tam nasi. Metia kita isu lela. Yang gang aududera sel domes sel personal action ni yang 51,000 aududera tarra. Betul aududera tiga rogul direktor senada belau. Ya betul aududera ada kongres. Ya betul aududera ministers. Ma question awa mosel mol koringil wasi. Enggak kate olitri. Gitu ngeram kalau haisen. Enggak puto kau duderan mengetaklet. Sige da point lo asing. Yang tergak lo mru ra presiden temlo dia enggak man lo suba karang tial el bila bulis tel malra am nama da asa kedebu sama arul tre brangal mai kam nimdekul sosui ngalada ngulmo. Ma question da sel lo mes sel schoolen. Sige school dul ara degree ringi. Dia kasih illegitimate, dia kasih itu umrai. Miguel record lo two pages el bio de targi. Miguel isel kong beredar bulis kong adia kalau all true así. Mo ingaral ragem ingal basyo ngula bai kalu. Elati isa president Melmut Eli sel babile korgatos ngamle soldado. Record en kadim blakal soldado. Tos elang wasem na US Army ra Stuttgart ra Germany, sedia al soldado. The private contractor na soldado. Mga isil tumul GS-14 se pays kera a federal government. Miguel siraben na mo mesirgid elam am lamo blakatak wase galada atalmal lai kar record ni. Gamam ngartia am lamo sa to resume am raklar gamam magi madangay. Ki madangay ma question ase el al sugum gam leblula ka telman laikal el record dergi sen dia kal fraud mengeplata record forgery ilang kagi del bukti ela vice president to sen kak maluil ad gamit ng mga recluses ngadi ka erul sandera ang assistant office
Gitu ya tal sande elang arasyaban. Merasa banding masa. Merasyaban mora meeting jangan meeting pulis. Meeting security. Oh, rablu al Pacific. It's nothing to do with the police force. Question say ngaram laruli ke YC. Ganti al bro el gubiri ontigal mora presidente ose gubiri. Lenga el suku mendia akmal wise. Girel aba tablu amul tutak. Girel tiang kitralla. Kitralla len direk mlatop de adbelau wa Amerika. Nari kami Kasi kami rubak. Kita kira pristine paradise. Kita ko direct blood ablat. Nga if I'm in the right position, nak masih. Pwede pa sang ada one more chance for due process. LOT, yes ko hindi still not satisfied. Mergo gubiringi. Dagkan tinilo bang kalad, kita na mo banana republic, na mo makita isin. Yes, sel yal tokoira askulen kalad. Hindi ka anger ka balbet. El melo ay silo asay agim lecture nging wang arang malu berdua say agim lecture nging ngil alu beng agim le aware ngi hindi gim le hire ngi le mutul mulai kalau biar provincial sernya sisi tial bilang oleh apa pi dirga ka imol official liga kata belo ada tu ya nga seto amerika asay cloud alevan tengara al sel tial dal maram Gagi del domes erni pretendo lo sia andia. Sei che viagir. Kami au era bodo address ra ka rare ma experience kan e kami bad address tiagi education ni lo sei. Ngwa ngara u sui urdi. Ding dia. Makatol Ibrahim Rad na mo iga kan gagi dil alevan tel ta chin tiaro. So sei che dia atletele tial el lurior mang ngargi sel ta to lo sei. Kata mle vetringi sel debet yang kata orang mau kalau bilangin me terkok lah saya information yang maram ya itu asing federal agencies ramrigen FBI amle vetting di bay agar saya tial vetting process yang temle vetting ir serurer moras Stuttgart Germany alu temle vetting met tial rurer rebela ngira there should be a distinction leiga tabla ka karo usah dulu Amerika law kana vetting process ngi migit malsum temle help pergi dan karena berarti Amerika lo asal komsulang lo spare police law enforcement ng veteran ka hindi men sila kita question kung bodo tangi askule lang kang wala ya koman sulang rogo yung madila ay malbungol gitu mo kami peskawan minute mo lang hindi sa subject Jackson mo lang irmang Oy, diak nam sa lang ka back to cell correct masih ngotulungil sa ngari opposition uldaso let's say gid opposition uldaso Arulia organization mungkin marahil. Jadi kalau personal, kita personally attack ra president, Bator Olbil. Kita aswedel, todo da opposition lu deswed. A purpose ringi improve ra system. Oy, ako ra nga student ra history ak remember ra. Adra England sa hotel mo, wangya Magna Carta, malbornya parliament ma king and queen. Ito pa sa kadmo ra Hyde Park, Emil lamto ra attack seperti agit. Kabil sobil assassinate raging komortiagid. Ebekal sabado ay komoto daw the swim. Kaya ading landam no smart at mase. Gotulungil to goya do ren sa opposite lulas. Improve the system. Abay madak triya girmang sel dia ka adal oppose. Den bora gel volcanol di Maria Magade ungel e dia ka chance ngil lotto da hit. Hindi wasen man molobu. Sige ta bak madak triya. Bay gire do lotto daw the Swed especially ngagil vessel. Logom brother gulis. Namo gedo to da Swed e vetri mal de gang e merkodo tvi ya gida partra democracy digit kamu nirma ya ora di subject ka hindi ako nga aditya kita ka mulubong sokal lo tabdil was elal melong imluror ngarngia omelil tra PCC goto ngarbabal dai ngagargid aditigil ngiyad moto de la next week mo tigil Irrogul High School, ma elementary school, amanya promotion, ma high school, graduation. Ang malt ma arngudra, arngal geder kuk tabadang, mal suada lo mesetil, tirgel kuk kumesa siya single tira Facebook item la dilov dra sa dai nga karam rigel makwam malungil arngudra girel tiagi, akmal lo ndasula sa arngal geder again kut moger gidel wasi tirgato tabadang school til for mongara, temurgen.
mengtiagi del merail lo mesringin motor del belawak tirang masing tirgak dorto der tir motor del belaw tital belu makmal ngakamal lo merang mi rubak masih ablur belaw ngaringi abtok lu dudet ngaringi adabed ma temed mereka serb eden make sure saya bekel other belaw amuria teelin morawlor amuria teelin moblay imoketal belu lungil belu akong dasi kita aso ako mamerelul dasu kasi kalau mengarani. Yes, sir. Saya gitu point tulan meganya Mr. Henry importante. Kita example. Kita sebenarnya kritis actualmente. Saya sebenarnya apa balu li. Dan dia kan Digital say gid. oh dia kan saya gitu. Dia kan udah kan mau ngaka belmet mo rakor. Mo hararo mo rakor. Kaya kita di sebenarnya ngarngi pangitin apa balu belas elmet yang emang ko mga uduswel mul mangkengki len dia kalau dong petrol tirgel bel elektrik tir ngasel meru sel soal am la mortir dia kalau ketmakli tiai dia asbali luli ya kerdi mereka asau kau tial dirgul batal kempor git mal ngarngi ra al sel mang gira del bay dir muk del mangal wol ngi in bay trarbek la encourage setil wasei sumare uduswel nakabal metrgau mablame marwa kedi mi mok duli en klisi edel ngara al sela kem porkit magid rogu sel bodo rul ngin waisay gidi abal wata mawil sel arogul to met top del mera arogul to im kardi masada transparency and what's more global urge transparency sel de betiang di mimok mudu sel del gidel se gidi bora itu Jakoban sulang ang ngaka adisokal waseng yan numerical Sunday. Ya kumdas watar tigil kotel sisi arungul senator la blue belaw. Sim nomre gerak maktirikal mu sisi tu taraman nem du arungul senator manglos me. Mang senator lagi taya and senatorisa. Kumdas watar bela mo misit tigal terung ora sil akumdas one of the most transparent senator la blue bela kaisa sio. Isa. Jadi ang sel dulu to ko dimla kal iwi dimla ko tudira ko. Blool corrector kita ada challenge ringil yang dol tirak lah report. Ter kemam tewang with his family the best. Di asing kyo dal bang ringira maybe 60 days from today. Mga gedya na truga magisin siktulong wasing tengran na mongil mom ter tiraka. Ya kan besa utubdiya stat sera 6 months ago. Luasar adal kirbelau. Am namo tokran adal kira silbe. Anara ikrel ap tokran alse. Makkona dinga kal moro tubdir ap trugo luasir gambrang sitya. Itirgel possible sibil kandidat mo senator lat. Sibil edel ngiti tirgel belau namo itabetok. Ania yo chingi ragwang. Bos qualify kung nasa sibil. Ania Brian Sears ngara saiban. Qualify. Ania Lieutenant Colonel Eleduy. Naritara kal sodaw ngara Marigel. Ringgel Augustil bugil ngara Portland. Amina al sum tadar belaw diwaigin ya opportunity sebel el mortir le pulir kita maldi dong kegere itilgel ngari ambassador Kyoto el sebel senator natal senator ngari yang ambassador seat gel alen aktiga qualified la mang ako na din OIT sa ulaw ng kada atiga dulu tro melekra akalit yedel lo miracle osnget yang nga kamadang trilo rings opportunity nga raw ulaw bal sugo mga niya tarong mil sumriyan mesurur belaw next 60 days and 7 mil so is branch yang nga hindi ako program ra ko man sulang ginira ko maral waseng tiang nga sabel nga niya tiging meral sele ako mek mo di atoy maundas utog de termina di tingam uduswang yang mamo umral wasim betul adar bela umral wasim gired ad dul waise ulum magi blol lo maklat del gumiul wasim kabal mit tergid miskati elim ko muswam gira kabal ko man sulam me igong isiya bu program el altan sils se merong eru ongewaluyor el temela kasisa